मोरेदा मणिपुरी पुलिस कमांडो हाथखिबागी थौदोक्ता एनआई ने फादुना कस्टडीदा लेरखिबा कुकी इनपीगी स्पोक्सपर्सन थंगमिलन माते कोर्टना बेल पीख्रे लाख अनी की बेल थदोख्रे एनआई ने फाखिबा मणिपुरी पुलिस कमांडो हाथ चेनबनी हाइबा कुकी इनपीगी स्पोक्सपर्सन थंगमिलन माते एलाइस लेरिन माते गुवाहाटी हाई कोर्टना बेल पीख्रे हाइबा थौदोक असी जनवरी 13 सोक अनी लिसिंग कुनमरी के अयुक अंगन बपुंग मरी मखाई द मोरेगी स्पेशल कमांडो की टेम्पोररी आउटपोस्ट अमदा आरपीजी याउन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बम सिजनादुन अटैक तौरखिबनी लैखिरबा कमांडो अनी अदुदी डब्ल्यू समोरजित माइतै अमसुंग तखेलंबम साइलेसोर सिंगनी कोर्टना लाख अनी की बेल बोन पीरगा थादोख्रे हाइरी सोर्स द हिंदू अदुगा अतोप अपडेट अमदना कंगलैपा के अपुनबो खोलाउदगी लौथोकसेरके मिलिटरी आर्मी की अटैक तो रिबेल ग्रुप ना लैबो मफमदा कान हाटुमा विलेज ट्रांसलेट टाउनशिप तमियो निपाल सिक्रे तारागा निथोइन अरुबो फिबम द सोख्रे हाइना कंगलैपा की अपुनबो खोलाउ ना अपडेट तोबिरि फर्स्ट पास सौगटपसी मालेम द कुकी सीएसओ सिंह खक्तनी खुराई जमथौबा मालेम की लेबाक सिंगना अमदी मियामना ड्रैकोनियन लॉ नि हाइना लाउथोख्रबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ फर्स्ट 1958 बु फोंगना सौगटपा मालेम द अमता ngaइबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गी कुकी सीएसओ सिंह खक्तनी हाइना कोकोमी की कन्वेनर खुराई जमथौबना फोंदोरकली खुराई जमथौबना एक्स थागलकपा वरुल अमदा मथकी वाफम असि फोंदोरकपगा लोइनना एक असिना इचम चंबा नन कमीशन ऑफिसर अमदा फावत चिंगनरदी मियोय अमाबु नोंमैना कापतुना हाटपगी अयाबा पीरिबा एक असि यूनिवर्सली क्रिटिसाइज तौबा लोइनना इनह्यूमन ओइबा अमदी एंटी डेमोक्रेटिक ओइ हाइना फोंदोकलिबनी मालेमदा ख्वाइदगी चावबा डेमोक्रेसी चटपलैबा अमनी हाइनरिबा इंडियादा एक असिगी मरमदा मियोय लिसिंग कया हाटख्रे कया ना मियोट मिनेगी चैथेंग फंगली अमदी मियोय चा चांदेल ब्लॉक की एसडीओ ऑफिस ता एसडीसी लेतबा था मरी फाजिलकदौरे सीएनपीओ चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेबा चांदेल ब्लॉक की सब डिवीजन ऑफिसर एसडीओ ऑफिस ता डेडिकेटेड सब डिप्यूटी कलेक्टर एसडीसी लेतना थबक तौरकपा था मरी फाजिलकदौरे अथुबा मतमदा एसडीसी अमा थाबिरउ हाइना चांदेल नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन सीएनपीओ ना मरी लेनबा अथॉरिटी की पुनिंग चिंगसिलकली एनसीपीओ की माइकैदगी फोंदोरकलिबदी एसडीओ ऑफिस चांदेल ब्लॉक हाना एसडीसी ओइरंबा शेख असलम खान बु चाहिए से हौखिबा मे 30 ट्रांसफर तौख्रबा मतुंग ऑफिस असिदा एसडीसी लेरक्तबा था मरी सुजिलकदौरे डेडिकेटेड एसडीसी अमा लेतबना मरम ओइदुना एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थोरमसिंग पांगथोकपदा निंगहन्नबदा नतना मपुंग फाना पांगथोकपा ngamdrei मसिदा नतना मियाम की तंगाई फदबा चे चांगसिंग लौबा यावना थबक थोरम कयादा खुदोंचादबा कया मायoknahale हाइदी चेरोल असिना हाई पुमनम असिना मरम ओइदुना चांदेल ब्लॉक असिगी चावका थोरांगी थबक पाइखटपदा चावनो खुदोंचादबा ओइहले मरम अदुना एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थोरमसिंग निंगथिना पांगथोकपदा यामना मरु ओइरिबा डेडिकेटेड एसडीसी अमा थुबदा सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ ऑफिस चांदेल ब्लॉक ता थाबिरउ हाइना चांदेल नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ना मरी लेनबा अथॉरिटी की पुनिंग चिंगसिलकली असु कुइना पीआर लेरबसु करिसु हाइना दे स्टेट सिदा असु कुइना पीआर थमदना मियामगी मिहुना सेमलेंगा अमा लेहंदना लेरबसु कनासु करी अमता हाइदना अदुमक लेथोकनरी इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर येंगलिबा मिएंग असि करम मिएंग नो हाइदुना इंडिया गवर्नमेंट पु पेनादबगी खोलाव कया लाख्रे एमएलए मसिंग सुना लेबा बीजेपी की एमएलए सिंगना हौजिक फावबा मखोयगी ओइबा लेंगा अमसेमगी हाइदुना क्लेम तौबा ngamdana लेरिबसि करिगिनो हंगनरिबु वहांग ओइरि वहांगसिगी पाउखुम बीजेपी की एमएलए सिंगना पीगदबनी अदुबु बीजेपी की एमएलए सिंगी मरकता करी करम हाइदोकपा यादबा एजेंडा अमा लेबनो हाइबदुदी खंगदे हौखिबा चही 2023 की मे 3 दगी थोरकपा कुकी जोनार्को टेररिस्ट सिंगना हौबा लांदा मखोयगी ओइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा पीगदबनी हाइबा दाबीदा कुकी सिंगा नकना ताबा मितेगी खुलदा लंदारक्तुना मिते युम कई कया मई थादोख्रे मितेगी सिंग लांजेना दुना मई मकई थादोकलगा रिलीफ कैंप कयादा चंगजफम लौदुना लेरी मियोय कया कुकी सिंगना हाटख्रे हिंगलिब्रा सीख्रबा खंगदबा थीबा फंगदबा मियोय कया अमसु लेरी कुकी सिंगना मतमदुगी स्टेट गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सीएम फमदगी थादोक्ट्रिबा फावबा वरी सारे हाइदुना इंडिया गवर्नमेंट सीएम बिरेन लौथोख्रे था तरुक असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन थमदुना पीआर चलाइरे था तरुक असिगी मनुंगदा लेंगा अमा सेमगदबा अदुसु सेमबा ngamdre अमुका अमुक था तरुक अमगा पीआर थमजेनख्रे सेंटरना तौनिंगो तौदुना स्टेट सिगी मियाम मरु ओइना मिदै फुरुप अमता नेशनल हाईवे सिंगलानुना चटपा यादना लेरी
isagi iramdamda district ama fauraga chatpa yadaba haibasi puwari da lehoragani hauzik nomai kapadi lepkhre adubu landi loidri lan loiba loidaba miyamgi miuna semalenga ama leibadi mathau tai aduga state lenga ka central lenga ka kupna khananiraga lan loisinduna ingtapa santi purakna bahona bana state sigi tawdra yadraba thaudang amani imungi miyoi manga hatpada chenaba miyoi ama sibagi charak pikre lamgi khanaba amagi matangda imung amagi miyoi ahum yauna hatpagi demakta miyoi ama Jharkhand gi Sarakala Kharswan district ta court amana sibagi charak pinaba warul takre district and additional session judge Sasindranath Sinhana IPC ki section 302 gi makada chunu manbi conviction da pikebani imung adu gi lambasit ama yonki madugi mamal adu masin manaw mari gi marakte enthoki adu moinamak chunu bu mahangna selwang na phangne haina thajaki kudaki asawu amadagi chunu na magi masin manaw rabi magin nupi kalpana amasung makhoi gi masa hum hatkhi madugi matung mahangna singjang amaga loina atopa chunna masin manaw sikhugi yumda lakhi sinduna thong adu hek hangdokpa mangonda amasung haki mamada singjang amana khut thaki maduda sunatana mahaki yum amasung magi two wheeler mai thaki police na sumu mafam adu da phaki thaudok asi Sandil subdivision gi pusini kunda February kulhumdoi 2019 da thokibani thaudok adu tamthiba amasung tangbadagi khwaidigi atangba amani hairaduna court aduna chunu busiji pawa heng taunaba raita ki haine additional public prosecutor Harsh Barthana haiki forensic evidence amasung witness 11 gi jaban da yumpham oiba court adubu chunu conviction apiki sindugi yum mai thabagi IPC ki section 427 gi makhada mahakpo sahi ani gi jail gi sairak amasu lupa lising kun gi fine amasu thian ki hairi Andhra da asoba sangom patra da tasinbadagi angang sikre school kitchen amagi manungda thamba sauriba sangom patra amagi manungda tasin tusinduna tabagi accident amada sahi ama khairam tangai binupi masa ama burn injury sing na maram moiduna sikre CCTV footage ta mamita hoki ba thodok adu Anaspur district ki Pukhrayam Samudram Khunda raiba Ambedkar Gurukul school da thokibani thatare surabi Akstana Seva Sukla agency ki makhada school adu da security guard amu oina thabuk tawbi mahaki mama adu galoina school adu ki kitchen manungda laiba utkhi mahiroi singda yenthokna ba thorang tawriba asoba sangkom adu inghanaba ceiling fan amagi makhada thamki video adu da Aksita amasung mahaki mama Krishna bani nanga school adu da amasung halaki angang aduna sangom adu hapiba patra adu da kakhatpa hodong ama mahakna tanaduna magi mama yaudra ka adu gi manungda amuk hana changlakpokhi mikukar gi manungda mahak sangom hapiba patra adu gi manakta hodong adu tanabadagi yausilaki maduda Aksita kuditi ki amasung sangkom patra adu dakteng na tuition ki amasung mahaki haksang pungna makta sathi na maisaki Aksita na laun tabadagi mama Krishna beni na khudakta mahakpo patra adu ki singthoki amasung Anandpur government hospital da pukatki doctor singh na recommendation matung ena hena pabuleng ki damakta Aksita bu Kurnul government hospital da pukatki adum oina magleng satharingai da mahak magi asok pasing adu na maram oiduna sikre haire Iran amasung Russia ki marakta mega nuclear din khuyek pinakre power plant mari semgat lagani malem gi leibak sing na athing batham lingai chairakta Iran amasung Russia ani na asoba nuclear dil khuyek pina bagal loira dollar billion 25 rom changa daba nuclear power plant mari semgat na bawari blokre Iran amasung Russia gi marakta energy gi lamda aset mari leinari adu hena pakthok sauthon bagi pandam da yana serul adu khuyek Pishin ki bani Russia ki state nuclear cooperation am oiriba Rostam ka nuclear plant mari semkat na bagi yana serul adu ngasi Iran na kuyek pi ki bani Rostam na hu ki bayim sa kaisa da Iran ta pa nuclear power plant sing semkat na bagi memorandum of understanding kuyek pi na ki ba laikre Iranian media IRN na thamlak pa warun amada leibak ani na yana serun kuyek pi na ki ba adu da Iran gi sirik region da hector samnga rompak chauba generation third plant sing semgat agani hairi sengot kadoriba generation third plant asina mai megawatt lising manga puthokna bagi pandam thamli Iran amasung Russia gi marakta power plant sing semgat na bagi yana seron adu Moscow da khuyek pina ki bagal loina Russia gi mapang am oiriba Iran na matam supata Russia da singnarak pasing thengna mina bagi aset watha jabasu thamki Iran gi atomic energy organization gi lusingbo Muhammad Islamina Iranian state media da thamlaki bo waron
ꯑꯃꯗ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯁꯥꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ 9 ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ